Kanti ngilesigaba namhlanje. Monday. Kwakutheni ungaphangelanga kodwa iMonday? Oh, angiqoma khe ningaphangeli. La principal lapha ungithatha advantage lo. Ungithatha advantage. Hayibo, uyithathe kuwe wedwa. Isikolo singaka thathe yakho. Hey, hayi basilo principal abakho. Siyathenga uyathatha. Uyayazi ba imali ina advantage leyo. Jini xa ukudelele esikolweni asukathatha yakho advantage wena wedwa ayekeza abanye. Jini Thixo wami endinobuthathe lintsha futhi. Kodwa nawe uyasokolisa busi. Uyiphathela ntoni advantage esikolweni? Uyathanda ukuqhayisa man. Bente shi advantage apha endlini uphangele wedwa. Hey myeke zamfonela. Yazi uzayibeka apha esandleni advantage uzanibona kahle bantu ngibani. Jini Thixo uyitenge enzima la advantage yena uyayithatha. Yewethu yes advantage nje. Hayibo. Ndiyayazi advantage. Into. Advantage. Advantage kanti ayilebo usanda uyithenga. Ntoni into emesandithenga? Ubuthenge lapha esincinci. Ngoku yi advantage.